Farmersville, Texas hi America khote pakhat ania thokhat lai khachuan purun center chuan na ber khopui alo ni hial to chin ti dan hlui tam takla chom nun na mun ania hi chu Farmersville lom kongka kal angai love ti thei khopa nung changmoi khwa ani kumsom hne upa Rachel Tolisoni chu he khwa a piang seilianin afanu tharuko upa every joy tlenan he khwa hi athlang po ani renga apa Mark O'Neil soidan chuan Rachel chu mihlim thei takani a tleirol dang te ang thawin harsat na to chang te po anei ve thin nu thatak ni in fa te ta na in pumpek mi ani Rachel chuan mak chhiat tokin afanu nen chau khochung leili hnai lama an cheng mek ani kumsang ni pali ni pui kholum lai tu khatjing dal sari le chan ve vel hian Rachel nu pam O'Neil chuan afanu Rachel tlo pa formin Rachel te ina chuan a peng koi zoka in chunga han nu chuan kuma every ama chawalo omle nasat takalo trap mek chu awahmu a afanu Rachel ero azon ngial nu po in amuta hau ulo mai afanu chu amingalamin ako law lawa chang tu ero an omlo pindan te pe na te chuan a omda lom moti in hanzonga khumhnuai thlengin azonga ni ma se musi lawa in chunga chuan thil engemaw a thleng nge ani ti rin thei turin nu ma mu ani a lekha atladar nuaya khum chu ti son ani bok khumlulama thingphel headboard po malama atluona engilo da na chhuar nai sten la a in hunna banga tang nem son ani bok maktak main re chele poisa da na le a kar te chu an omveka van nei thak takin chauka chhuata chuan nu chuina tur man ruani thei ngei tur a om hlau mai chu Rachelin apasal ne na in chena dil na lekha ania chu lekha chunga chuan tu emo in arap nge ani ti hriat nan pheikhok niak lian tak a omani chu pheikhok niak chuan Rachel bozan khan Rachel ni lo midang tu emo chu ina chuan a omve nge ani ti alantira Rachel nu chuan amak balhuela chang thuai mai tur Andrew Tilson chu thilthleng chungchang shil turin a kota thuaya Andrew lo thlen chuan an pan in Rachel chu an zon chun zom le a ma se khoya ama mu tur a om chuang lo Police te chuan twal chung mi te chu an thei anga tam thu an zot fe a leilet le ran tlat na hmun zong zong a Rachel zong tu tur bik an rua man boka mitam tak local khomin hmun tin deuh thoa Rachel chu an zonga ATV te four wheelers sakor chung chuang te le ke zong pol an oma an mi bo zon na chuan amaka tam an thok chua kani chol map lovin ni ka chung an zonga ma se Rachel nu ma ero khoya ma mu tur a om lo mi bo zong tu tam jok chuan Rachel chu an chiang lo te po ani ma na ma ni du thu tlan bo te po a ang hiala ma se chu tiangin han tlan bo don se every han kalsan ngot theila ani si lo Rachel nu chuan afanuin every chu skon khat po a kalsan lawang ti a chiang si Rachel chuan afanu mangai ti a sia a anun na ang hialin angai ani si a chu tiang nu chuan Rachel te chen na tanga mel som vel hla a papakhat thingtlang rama ke a zinwak hiking chuan me chiala no pang tak ruang kang ut huam to hi a mutatlat mai le dental record to tang chuan an mi ruang chhar chu Rachel to soni nge ani ti finfia ani a arwang an mu na tanga fit za vel hla a chuan leikhwar hi a oma munzol failaya om ani bok chuta chuan thingtum engem muzat an hmuwa thil engem halna hnu ma ang tak an hutel bokani Vicky Pickett investigator Farmersville PDM chuan Rachel nu bula chuan engem chen a om hnu chuan Rachel ruangan hmu thu a shil tange nge a arwang ena theilo tur thu le arwang chu sha theilo khopa akan chha thu te a shil tel boka arwang thlanan han khoi po an oi saklawani chu thu a han sha chuan Rachel nu tan chuan tor na satak ani nge yang kalungphu achol hiala karing theilo ka fanu nge ani ti finfia na ka du ti in a soizom theilo hiala ni police te tan nu han chui chu thil ol ai ani hau don lo twal thatu in finfi an om ang ti chhia ta ni theinan Rachel ruang kha a halani a ma se police te chuan an nu chui na chu khoi tanga tan tur nge ti an she chiang chu Rachel chen tak apasal hlui Andrew Teleson na a changin ani
Rachel Vuina Mun First Baptist Church chuan Farmersville cheng tam tak an kal khoma an tan chuan engtin nge Rachel kha a chen na tangin zan laia hruai chua ania engtin nge tu man thom riwa tak ngial po an siat lo ti chu siat thiam har tak tur ani reng ani diktak chuan Farmersville la mikhwal an omlova Rachel chen na chu police station atang le khopui hmun laili atang pu a hnai te a omania police te chuan poi khoi tu chu mikhwal emo mershat lo emo ani theilawang ti an ringa mitin mai chuan Rachel khan ama hruai chuak tu chu a hriat chian mi ani ngei po an ring ani dan naranin hetiangang mi chen tam vak lo na hmunanga hi chuan tual tha chu tu chu Rachel chan kumte zinga tu emo ber chu ani thei nge yang Rachel chan nai takani lo vek pu in tu emo Rachel lo she tu chu ani ngei don ani mithirwang endigna autopsy report atanga landan chuan Rachel chu meichiat mi patna manpui ni in chemte a vi le re hlum ania Wikipedia investigator Farmersville PDME chuan karapani keipo nu kania pi kan ditel bok mishingin amishing pui chunga hetiang hian ati theyang ti han sia jongot po hi arap om tak setani ti intwal thana thlendan rap om tak chu asoi fi a Gregory Davis Assistant District Attorney chuan poi khoina le thil khendana han enin arap thlak tak zetani nulanau pang tak mi poi soilo tak mai ani a zanlaya mani in atang hruai chua ani a rong takapong swalin chemte vi le re hlumani chu mai ba ka arwang chu hmun fian rial lama lakson ni in nom nok ang mai a the thangani ti in thil khendan bel chu asoi fia ve bokani Police te tan chuan Rachel thentak a pasal hlui khan twal tha du na chan tur nei ni nan ringa a chan po khain chenna divorce kha ama du thu tel lova thlenga ni a an la in nei lai ringin Rachel kha anju a in apui thling zo ka chu chuan in ngei lo na siamin a then tir ta ni berena lang Rachel khan anin nei na hlo tling don lo ti a sia in ma ania omshan adu te po anima na Andrew chuan kha twal thana thlenzan khan mundanga a omangi nain soya asoi dan chuan khamizan khan party na a chante nen an omani anui na chante zinga pakhatin motorin a thla hoa atuk zinga na thok tura chuak ti lo chu ina chwa san le to mia lo ni in a in soibok Police den athosen han fin fia chuan Andrew chu party na a zu rui hle ni ti an che theita a party zo hnuin arui ema wangin zan khwain ina a omani ti po police te chuan an fin fia bok mundanga omanga in soina chu adikni ina langa investigator chu chuan chu party na chuan bonfire mei pui che an nei ti an shele ta boka Rachel ruang kha leikhwara halani a chu bonfire nen chuan thil thleng rual sitlia nge ni a chu bonfire nen chuan thil thleng rual satlia ani nge ni lo ngai vina fin fia nga yani ta Leris Marta chuan bonfire le poi khoina hmun te chuan inzom na an nei le nei lo sia ta du a forensic scientist en fiatan to thing te chu an la khom ta a Leris Marta chuan bonfire na thing sample an lak te le poi khoina hmun atanga thing an lak te chu Henry Grisino Mayer PhD Associate Professor Geography University of Tennessee na en fiatan a thonta a pu Henry Grisino chu atira chuan athil boy pui tura chuan aphur fashan lo khop maya ma se chu tia tua thingte a han thlek ringot po chuan poi khoina mi le bonfire na mi te chu meskai thingani ti a she thei tanghal maya heng meskai thingte hi thaler angchi ramrowa mu tur atama chovel chumnan te po an mangfo chin zoi muang alchi mei khu ti chuak tam lo chi ania ma se chu tiang thing hmun hnia mi te chu thingkung pakhat atanga lak an ni ti fin fia theina kong ero a om hau lo thung chung an sample thon te chu zir chian hlei thei ani lo ti an han sia chuan Leris Marta po anwal rum mai angai dan chuan chung thing te chu evidence thatak ni na she si a ma se Dr. Grisino chuan engmo sia chua aneya chu a thil sia chua chu a lo chiar to test thar chung chang ani chu test chuan thinga chemical fingerprint om kha a thlia sang theya he test har laser induced breakdown spectroscopy hi la thar lam tak tun hnai luka man thar ni in tuna chuan FBI ten an mang tan to a counter terrorism lambi ka an mang chin ani chung chanchin vel zong chu Dr. Martin hne na tangin an sheta a manromak dang dai tak ani
Dr. Grisino chuan chung thing te chu Ogris Dennis Dr. Madhavi Martini Ogris National Laboratory hne na athon chhong vele ta a pi Madhavi chuan thing te chu laser beam hnuaya a handa a chung sample a chuan laser beam chu a han ti phekeu kewa thing elements ang hydrogen nitrogen oxygen le carbon ang chi te chu reilo ta chungin alo lang ta vek mai ani spark plasma count tia soini buka chuan sample chemical elements zong a veka chung elements te chu spectrometer in alo thliar sang le vek thin ani chung sample elements te chu dan pa ngai deuh vek an ni a ma se element pakhat ero adang lambi ka chu element ta chuan titanium a oma thingti tluanin a phan chuak veka dan pa ngai a chuan titanium hi thinga ve ngot theilawa chumi na ko tak ber chu sumdon na hmuna titanium in leichung tui ati bolho na hmun hnai lama chung meskai thingan enfia te chu an tawani ti a entira Laboratory a chuan thingtum som le pakhat enfia ani a chungzinga paria te chu poi khoina hmuna mi ani a adang pathum te chu bonfire na hmuna changa lak te an ni chung thinga chemical zat le tamlam te chu ain zat veka titanium tamlam po ain ang vek bok ti chuan scientist ten za sum kwa pokwa point kwa chiangin chung thing te chu kung khata changa lak an ni lo vek po in thingkung hmun khat hung khat khoma changa lak an ni ti an soingam ta ani hetiang case bika forensic man na masaber ani a criminal case bika thinglom ni chemical fingerprint thumun nei mu ala ningai mi lawa chemical composition 99.9% zeta hanin milta chu phutzok na tham ani hiar reng ani scientist pun mak antireng ani leri chuan scientist kha kan hne na localin thingte kha kung khatami emo in hnai takami emo an niang tin za asum kwa pokwa point kwa chiangin huai taka an soingama wangin kan tan phurna na satakani ti in an thil mu chhoin be seina thar apek thu a soi hialani bonfire na thingte le rechile ruang halna an man thingte chu kung khatami vek an ni ta si a thilmak tak chu ani reng ani ani chuan Andrew Tolisona kha twal thattu ani ti na ani thengem Rachel Tolisona kha achen na ina tengin amishiat ni alangin shwai chhuaka atak sakang huam to chu state park mun fian real takamu ani Rachel pasal thentak Andrew chu Rachel shwai bo ani zan khan bonfire party na atel nge ya chu evidence chu Andrew Tolison le anupui tha na mun hlunzom theina chu ani taphot mai Gregory Davis chuan mi tu emo bokta se abik takin nu pachang then na kai hnoi thil enrol bokta se apasal hlui chu tu po ni serin hlel ani nge yang ma se chu tyang thuthluk nan siam ngal nan chuan alama deuh sia khamizan party na akal ve te chuan Andrew Tolison le bonfire te khan in kung kai na nei lo ti in police te an shila a chan chu party na ames kai thinglo keng tu chu midang dai ani wang ani Police ten an han sui chiang le ta a thinglo keng tu chu kumsom ni pakhata upa Moises Mendoza ani ti an cheta a hepa hi air condition repairman ni in Anju le Rachel te chan satla ve pa nga ya ni a tunma in school an kal ho to china ni Rachel nu in afanu elementary le middle school kal lai thala ka han phora maktak main Moises support thalak zinga chuan alo tel ve zela an chan te soidan chuan Rachel le Andrew te anin chen khan Moises chuan Rachel de ta chak thu alo soi to china Rachel be se ain angam pama ma po ani thei amai ro chu hemi te pani hi anin date nge ani ti fin fi ana a omlawa chian satle ange ro chuan party na le pun khom ni khwa te chuan anin mu ve china ni chung thil te chu police ten Mendoza nun huian sui thlen ma chuan poisoina angin an ngai em shan lawa an han sui chiang le zuala Moises Mendoza chuan poi khoina lian tak taka alawin nam hnoi to ani ti an mu chuaka Dalasa nulala nau pang takruk bo atum na lama voi ni lai mi aswama ma se hlo cham ve ve ani Rachel bo lai vel khan Mendoza chu chung poi khoina tanga bela chwa lai tak ani boka police te chuan Mendoza in chu an han dap ta a phekhok rong sang but kop khat in tiang bel manglo kai nuai le khonwa tuirim nam chek men mu chwaka Rachel ina phekhok niak an mu le Mendoza but te chu ain milem ti she turin investigator te chuan forensic analyst Michael Villarreal ne na an thon le ta a Michael Villarreal chuan chu phekhok noi thla chu a han nem kaya
ti chuan rei chali in atanga pheikhawk niak them an hmuh nen khan mitlawngin han khai khin ta a len lam mel hmang le zia ate in anna an nei ti a hmuh nu chuan eng emaw wanga zia le ni na dang lam bik mem ti in bu chuan han en chik le ta chu zia le ni na ang chu rei chali ina pheikhawk niak an hmu anga khan a om ve em ti in an han khai khin le ta ni he case bi ka hian in channel le kha pheikhawk niak lo om chu fia kel kol takin alanga niak dang nen han khai khina ta na du thu sa mani chu pheikhawk niak chu langkim vek lo ma se hairwal lovin pheikhawk ki a tuilama thler omina asiamani Michael Villarreal chuan police ten pheikhawk an ron thon ngei khan Rachel ina pheikhawk niak thema hmu kha asiamani ti afin fia theita a thil hmu chwa tak chu du thu sa min a in milani ti hi police depot chuan Mendoza in atanga an lak jeans ke kormei khu urna ungkai nuai chu an test tel boka chu inting hnuaya chuan thisen themsin te an hmuwa chu thisen DNA profile chuan Rachel thisen amil ta chia bok chung forensic evidence mangin police te chuan Mendoza chuan na chhonta ma se chu tiang te mai chu Mendoza chuan angai pui mo lem lo ni in alang in langeng chi alo ni bok nen ma se to pa chuan a in puang ta Mendoza chuan atak ni thein alang lo poi khoina thlen tu ka har chuak chawa mumang ang mai ani ma se ka hlau thong ve tho mai in hnung lama tangin ka chhuaka ka thil mu kha adik si keima ti nge ani ti in in puang ta Gregory Davis a soidan chuan michen khata hian tharum tho chak na swal zunzam anma ni khwa khirtlat tu a omani ti hi ka chianga chu chuan anma ni chu athun hun chin ani chu tiang zunzam chu Mendoza a po khan a omve ni khapui khoina thlenjan po khan thil engema chu hlen chwa adu nge ni in alanga a thil du hlen chwa atum na konga indan tir arem tilawani prosecutor te soidan chuan khatwal thana thlenjan khan Mendoza chuan to atan mes kai thinking in party na hmuna akala mitamhutu te soidan chuan Mendoza chuan zu a ina athinarim em bokani party na hmuna chuan mi engemaw zat nen anin bakkaya party na atelve mei sepani nen in hnial buain chung mei chhia te chu tha avo bok anlu tan saka vawin kong sang sangin avawani Mendoza an party na hmuna Andrew ma ni chawa a oma hmu chuan Rachel chu ma ni in ina aum ngei don ani ti a hria zingda ni vela party na hmun chu a chhuah sana evidence atanga landan chuan Rachel chen na lama a in khal nge ani in chunga lut turin engthu che ange asoi ti ero achiang che abik lawa ma se evidence atang chuan Rachel ina chuan in chain a thleng nge ani ti alanga chutia anin chaina lama chuan Rachel in apasal nen anin chendil na lekha chu chhuata atitla chu lekha ngei chu Mendoza khan a ke veilamin arapta ani chu ina chuan a nge ani ti finfia na chiang tak alo ni ta chung thil thlen nu chuan Rachel chu khoya nge a hruai te ero hriat mai the ani lawa ma se forensic evidence atang chuan apong swala chemte vitin arek hlumani ti achiang DNA testing atangin Rachel thisen chu Mendoza jeans ke kura mu ani bok chumi nu chuan state park mun pian ra laya twal tha na hai lang thei tu tur evidence song haral vek tumin meskai thing mangin me chem ta evidence chen kha chu anwai bo thei po ani theye ma se a hria thau lovin evidence tang nu chha bel ta zoka chung evidence ta chuan ti swal hau lovin Mendoza le crime scene kha athun zom ta zoka ni forensic mangin to thingte chu thingkung thumna changalak anni ti finfia ani thinghung khata change mo thingchin angsetle emo ni lovin thingkung pakatami vekani ti hriatani scientist te chuan chu tiang finfia na chu DNA a chau mu anin beisei ani ngaya thingkung atang emo thlai na ilo vela tang ni lovin Rachel tha ani changa thathumna chuan Moises Mendoza thu buai chungai tuani in first degree murder a thiam lo chantir ani thi tur shem na pek anita